Köşöğü dap ke desen kapkırdap keledi. Antkeni onun bayağı neyremi iştebe oğa künölü kim eken? Kırgızda bir makal var. Özünde turat ayıp kimge külösün kın kayıp. Zor makal beken. Jatta zor makalga biz jaktan meklat ede. Kol çayıp özünde turat ayıp kimge külösün kın kayıp. Mugalimge kapasın, okuvçuga kapasın, zamanga kapasın, bardıga. Özünde turat, özün ayılga kam var. Uşaktı köp söylüyor. O eneler, kapıragay bizden bala tarbiyan sıga vaktımız yok. Ben aytım kronometraj kıldırdım momentalni. Kana bir günün ördü, minu saatini bölüp жазgıla. İşke varam, ayılga varam, köçege varam, mal karayımın başka жазган bardı. Mınдай жазганını karap çıksam 10 minuttagın balam menen erkeletem деген уақыт бөлбейт экен. Анан меге десе уақытым жоқ дейт. Ал эми кечкурундай күзөтүңүздөр эле телефон менен бири менен айылда өткөн тойду жарым саат сүйлөйт. Кудалар нечте келди, калың канча болду, себеби кандай экен. Сүйлөй берип единица бүтүп кетет, телефон кызып кетет. Тез заправдагы единица салып кайтадан улайт. Оромолдо кыйшайып кеткен монда сүйлөп жөн эле ажиотаж обсуждение кечеги той. Туурабы жокпу? Туура болсо неме кылат эле? Эми аял затынын табигаты ошондой. Алар сүйлөп, анча-мынча ушак айтып, чер жазбаса жүрөгү ооруп калат. Бул противоестественно. Ал сүйлөп, тыюу салбой. Айланайындар. 30 минут сүйлөгөндө 10 минут балаңарга бөлүп койгула. Күндөлүгүнү ачкыла. Туурабы жокпу күндөлүгү? Кептерини ачкыла. Таалим билим адамдарды үйгө чакыргыла. Азыр şu meymandardı uyga çakırmay kaldı. İlgari jakşı adamlar, ошо Нуржигиттин enесinin bir ayda жоқ degende bir жолу ошол айылдагы эң сабаттуу, ыймандуу адамдарды, студенттерди, чет өлкөдө окугандарды мейманга чакырып, анан баласына айтат экен. Сен чай куюп берип отуруп, мына адамдын сөзүн ук дейт экен. Тарбияны караң, кандай жак. Азыр андай почти что жок. Ança meyman keser men ayttım. Tağası, taynesi, taytası. Ol жерде абсурдат ете турган маселелер такыр башка. Ошо Африкада. Ошого мына маселени. Мына меймандын шарапаты жөнүндө энелер. Мына ушуларды сиздер сөзсүз эме кылыңыздар. Hazreti Süleyman пайгамбарыбыз bir жолу Кудайга наала кылып ыйлаптыр. Кулак салгыла. Худа мен неме günah kıldım sana deytmiş. Anan keyin немеге мындай деп атат деп жандагылар кулак эмесе, внимание. Өттүк кымбат нерсени айтам. 1000 сомдук. Төлөйсүздөрбү? Өз информация акча турат. Төлөйбүз дегендер айтыңыздар. Кол көтөрүп коюңдар бир. Төлөйбүз айта бериң капыргай шу бүгүнкү лекцияга дегендер. Ана 100%. Bir yerde neçe adam oturar, direktör eseplep koygular. Eseptүү dos ayrılmaz deydi. O ekita şagirtim var, çıga verişte esepleşip alamız. Sanını aytkıla çıkarırlar, sanını bana gerek. 200'den aşık eseli. Sırası şehirde yanmeme, silerge balet eti otar. 300'ge jakın adam oturat, Karаңыздар. Emi Süleyman Peygambarımızın iylaganını aytayın. Nimege iylaptır? Öte kızık, öte kerek, kımbat. Manamda emeler, mana men çet өлкөдө Колумбийский университеттин билимин aldım. Helsinki, Finlandiyada 8,5 saat samolyot menен uçup barıp aldım. Tallinn'de aldım. Al жерде zor sözde aytsa, zor сурооду берсе, мындай дейт экен. Это вопрос, это идея на $1 миллион дейт экен. Шундай söz бар, ой бар, bir уксаң bir өмүргө 180 градуска көз карашыңды өзгөртүп коет. Азыр мен айта турган нерсе Süleyman Peygambarımızın sözü ошондой сөздөрдүн бири. Баятан бери 3-4 айттым, олорго ак сурабадым, буга сурадым. Внимание. Ал айтат экен. Худа, неме күнөө кылдым мени мындай жазалап атасың депсе, шериктери кийин сураптыр. Мунча Кудайдан тиледиң, эмне болду десе, мен эмне күнөө кылганым үчүн 7 күндөн бери үйүмө мейман келбейт дейтимиш. Обо. Ana 7 gün uyuga meyman kelbese Kudaydan tilep iylaptır. Men ne günah kıldım ki men uyuma meyman kelbey koy. 70 günde hem biri kelbeytam, ketirbeytam. Kegende hem eşikte açıp, hazır atası yok, keyin gelin götüreceğim.
меймандың қасиеті өте чоң екен. Меймандың har bir басқан қадамы қасиет, қыслат, жақсылық тап келіп, бәлә, пәләкәтті үйді тазалап шығып кетеді екен. Бұға бір қол шағып қойды, жақсы адам. Енді мейманы бар да, анан 4 ортақты шақырып алып, ал енді алып қойып 100 грамман, бұл мейман емес, бұл чатақ мейман. Аяштарды шақырып алып, бәрі ортақтар менен анан ичип отырған бұл мейман емес. Мен жана айтып кеттім, қасиетті меймандар